Chithada sada kamata tingrong gajivana kapa atei matei. Ka magapa tingrong na zagashi atei matei. Matthew gabi gasang shini dwijatra da shini. Remake up the ajiwe kamadaya baubing. Ukrul hunpu na humbung leha kang yad wirot kamradli mi gatum tisang haira. Hangmadi lang da sadzi haira. Districts rollback gabochan ngazek ngohodu da UNC with total shutdown ngasamsa haira. Manipur di shot jan ngazek ina gupsang kawai CM Biren Singh na gasat haira. Lake Hyang Motor, Ajay the Dangkul Expressway Bao NG Shankui in a Bami delay, Bao Bing May Sai na Nganang Rumsa. Ukrul Hunpu Nena, Humbung Lay Hakang Yad Birot Kamradli, Migatum Tisang Haira. Dangkul Ngalay Zakshila Gahai Otshot Ayazimik Shaw, Ukrul Downli, Hunpu Nena, Humbung Lay Hawi Wang Rerda, Ngagap Kongrogli Migatum Tisang Haira. Hangmadi Langda Sadzi Haira. Mawan sa kahaiji akana maizay lungtang now, aleng zingkai wit now mayera, Silas zingkai, kala akana makre hongre woshi wit now mayera, re hongre woshi awantang now, ani kanini hunpun now na, kala mawan sa kahai akana, MR personnel, warin mi tumra hoda, lunghar now na. Hunpun shong mi maguda kani sa zida, atumli Leshiprum Christian Hospital li bangaha hawa. Lakabag, Humbung we mi maguda gatum sazida district arishangli bang haya. Sagda sagazugai ka infalshong refer sahawa. Ayang azin bao hi gakui ina dangda ayawi otshot jili humbung we mi tigasang mashamana. Mahatma Gandhi we gaprazi miksho mayonda India mang maningla o gatuina dadra hadari kani tangi International Day of Non-Violence mayon laga hibag dangkul we awar shimpung regasang haggasang kangasabam kangame kangashaw lik ngapumda mi gatum tiga hai ochoti galashila ka hai ngasai. Ajala ka ina yadra ka hai hunpu naina hungbung we leha maram hiwiwang mi kap ka thatcho ka hai hiya ka rot marad ka hai hina yari jiham hai lengasak haira. Ukrul we angreti tailaga subdivisional magistrate na ayawe ina BNSS section 163 haimida yari ku unkava restrict sa haira. Jingri ga haili ga hab kala yari li sazi ga bai zaga shi shok ga bai leida law and order we bang rijum now bing ga jijawi shimba maina mashok kawai hang haira. Maram Huivang, Executive Magistrate Sakavai, Tingris Bamli, SEC Ukrul, Hanyo Yugrung Sungala, Naperli, Riamei Jangmei, SEC BODC Ukruli Assign Sahira. The shot he leads the Chimeng Sagabai, Jan Korop Mamila Kavaida, Shukarna Internet Service La Kamni Haira. Internet Gala, Mobile Data Services, Broadband, VPN Services Saikor, Ukrul District Li Tangkawivang Kamni Haira. Broad camera TV bang tangkul long bing na la zing shok kutumtang ukrul down li shutdown ngawaw haira yari mazad bai dukan li sak mashomara ka bank la emergency services mayara da hanga total shutdown je aje darik kutung me na thuida darik phanga ina dangra da hanga Shurkar na driver died talk we wang hot how the UNC we band khishok haira District rollback Sami Kawai Maramli, India, Manipur Gala, United Naga Council with Jan Ngazek Hopokli Rada, Miami Highway Wang, Naga Abamli Ajiwe na Tweeda, 48 hours total Bansara da Ngabao Haikasaji, temporarily suspend Sahira. Constituent units, Longpang Bingala, Naga frontal organizations, La Yarina Gadom Committee, Nganing Shing Lake Hawaii Gala, demand Masam Pangrang Laka in a Dangda, Sagabai Sakawai Ngoran Bing Lake Hawaii, UNC na Gatong Haira. Tripartite talk Ji Ajiwi Direct Trada Akatang Hopokra de Leia. Jan Ngazek Ji New Delhi Li Gazibra da Indian Shurgari Minganin, Ege Mishra na Janbao Mishoka. Manipur di shoti jam kana khira kawai political jan ngazek shong mai ngaresa da Chief Minister N Biren Singh na gasat haira.
National Cleanliness Day Kamayon Gazibli CM Biren na kahang Mahatma Gandhi wi ka prazimik sho hi ter kamatheng zimik sho langsada kamashung non-violence kala ter kamatheng li shur kawa yari li katonga ahimsa kala non-violence li shit sangda Manipur wi ti shoti wi solution khira kawai political chan ngazekli shuru khisa da CM Biren na hangsanga Kanti Hall Imphali CM gala MLA being the father of the nation Mohandas Karamchand Gandhi li floral tributes ming roga Lakhavak Mayday Mayor now Khani Shimanda Clay Maramli CM Nagahang Anili Kankwi Kawai Shurkar na hot na dale Kankwi Lakra Gajishit Sanga da Biren na Pongshoka Ukrul bi ochotli Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na ninga Creek Pongshok da MPCC President K Meghajendra na State Home Department na District Administration li gashoi pen haira Congress Pawan li bardi jina ga khanang chanbao mishok da Rathkham Rathi State Home Department kala District Administration na Breven gasali shoi ka hai wibang na da Meghajendra na makamaya Pongshok ka Tangkol Baptist Churches Association DPCA office we na se hasa da jingri ka hai thakla kai na khira khawa yari psychorally ngo thaira itomi ninga jangala magapen ki akha ngade ngorok da leisara kha kristali yanga da kathak alungli maya khangra khira mi lu gachi hi sagla kai na ka bona da DPCA na ka bi shoka Hunpu nei na humbung alungli zagashi shoka hai ji thailaga akha aina akha phyomi ngoroksa Kala jingri ina oktirum sa da DPCA na kasat haira. Ito mi ngalay hi variwi ngalay na. Kala itum variwi miyur na gaji mamalay sa da hangsanga. Ajawi ochod li kala gashi nga panggahay shimkur kala mi saiko ruwibang DPCA na kakanang pungrum dalay gaji la hangsanga. Uga kanang uklung ina jingri kahay kwirasa gaji hi nga gao haira. Hungpu ngay na hunpu ni maramli tangkul MLA bing na laga kanang pongshok da kanga mu kanga shaw maning la jingri ga hai kabangkhui kawai kasat haira Minister Kushim Vashum MLA Leishio ke shingala MLA Ramwiwa atumna kokasa da hungpu ngay na hunpun naw bing li janbao mi shok da itumi bangshap koka gasali leya kanga gaili malay mana gaji paning kawai kasat haira Itumi kuung bing ashi tordin jan gala legashi na aka kanga sahi kanga mu kanga shaw la malung kavat na masakai palung berada yari minganin bing jina hangsanga. Itum kong nai mang maning la shimkurna. Itumi awo ayina shongza aka hili zat haidale. Ningrin gajot gajang gala ringa pa ngarum haidale da majan sanga. Tot na semga ga hai hi ajiwi hi na masakai hai asa. Achana ngarawi kachot kachang li kayui masampang bay mana da hangsanga. Ke kanini shina sinu kaungda ang red hand tuina nai leader klewe na paikar sinu kawai yari minganin gatum jina ngagaw haira. Malung gasa na mga kwi ngasagla legashi lokamasyan gala reason na guide sa kawai hangda rakra adam wibang jingri gahai gabang kwi sa da du shot hi jan ngazegay na jamna kwi kawai gasat haira. Ukrul hunpu nei na humbung kutlai sing rog da bangga khang rog li gathi ga sarjang haira gaji baw sha da Tangkol Baptist Pastors Association na uga khanang phongshok ga tu shoti ga pha khaya ina ngajam khui khawai athumna se ha sami da lei gaji hang da hi ga tha ochoti varishi bingwi ngajai li langmai da varishi sa khare khu khani wi li ra ga shoki u khanang lak li da association jina ga bi shoka Association jina gahang Ukrul headquarters si khu khani shiwi le ha li le haugada mi gadong ali hap khano ser dale chiwi wangai na malungwa ngrok salala proho Jishu Kristali yangada khudlai haida ser hailaga ngajam khui khawai apong pha mi lu gaji hi Tangkol Baptist Churches yaw ko hom sai ko rawi kapo se ha khon chok haira
maram hiwiwang yaw ka hom bing sai ko runa kajijawi abam li se ha sami share khawaila association jina bo haira Prime Minister Narendra Modi na Swachh Bharat Mission lip masot mi da angran ang yeji 21st century lip mapung phamai thui gi yariwi movement ngasaya ji haira mission ji zingum tharaga ga shung mayon da Modi na kahang yari na shiru ga khwi wiwang campaign ji India wi leikhya shongza ngasa ngasak haira mission jiwi sewa bhagwada zimik shothara da phangathang alungli angran angye lak maguda shiniga da makhok khamili mi crore maguda jishat na shiru ga khwi sambanga da BM na hanga Swachh Bharat Mission khamayon wi angran angye jili Prime Minister na lupa crore thingthara manwi projects tharkat kami haira Project Bingji Swachh Bharat kala Amrut 2.0 missions wi azingli tar kala sewage treatment plants states nga dai deli sem khawai zanga da hanga Maidai naw khani li jihomi khawai mark ti hawkipli jihomi lu gi mang maningla kugi CSOs na conditions khani bershan li haira jidale Tarik maguda shini thang aina dukthui ga hai thoi thoi gala thoi thoi bali jihomi khawai Manipur Police DGP Rajiv Singh na kuki CSOs pingli khangpok bili khurjan wasaya ji Mao Assembly Constituency MLA Losi Dikho gala DGP na kuki CSO gathana bingli shok thang COTU office khangpok bili khurjan wasaya da hanga State DGP Rajiv Singh na horthang kuki CSOs li wasambang laga dui mi da youth khani jili jihomi haura da jihan gasana ji kha ma jihomi thu da DGP na shok thang kang bok bili wasambung li shit gaji na da hanga press power sure da kuki CSOs ping na border khleji Sachiwa Central Jail wi kuki inmate saikor Churachandpur Jail li hongwa khang sakala Island Village kangpok bi Revenue District li Police Station hai khami border le Atumi demands sami haya ka khani jili jihomi haura gaji dui mi haira jia Paradia Janata Party BJP wi azingli meeting tharaka dana BJP li primary membership kwi haira jidale mi shakani na active membership kwi haira da hanga IFP Bawati sure da MLA Sabam Kunjakeshwar Singh na maram hi baume bingli mass enrollment drive adamli awishim sakol bandera sabam leiraki Imphal West li kahangna enrollment drive li mi jungda kharajina yariwi progressive mindset jiteya da MLA Sabam na hangsanga India li Pradhan Mantri Jan Jadiya Unnat Gram Abhiyan BM juga hapok kami angran ang yeli Kamjong district la ngarum haira BM juga ji aya India abam saikoru wibang Prime Minister Narendra Modi na Jharkhand wi Hazaribagh district li launch samiya angran ang yeji Mahatma Gandhi wi ka prazimi shor kamayon ling asun da khui kana BM juga hi tribal now being wi socio economic condition mathaming sa khawai ningrin hakla ka high programs na da hanga Kamjong wibang angran ang yeji district administration na Sadbhavna Mandap Kasom Khulen headquarter li Rumia Kazip chili Kasom Khulen headman Shinglai ga namasawa sada BM juga wi ina kapasam bangi gaji maram pheji theida implement gasali shorkar li ka gdomi khawai yari li ka satsanga shorkar na kapha khirami da khleji singkhui khawai SCO Kasom Khulen HLJ na la ka satsanga angran ang yejwi akai akhasada health checkup Rumia Kala Ayushman Card, Gas Connection Book, BMUI scheme with beneficiaries Pingli Yaomiya. BM juga with total outlay lupa crore, ting hang shini da jiko shaka hang panga da truk ina sem da, kuung ting hang turuk da gatum, shajishat hang madi da gatum, ba bekawai sa da layaji. Kala jina tribal naubing, crore panga gada liga pami ra da hanga. Scheme jina tribal jungkamay kuung bam haksang regisang li focus sami da 17 line ministries with targeted interventions lay raji. Scheme ji zingum panga 2024 to 2029 wibang show kamina. Housing, healthcare, education, kala livelihood support hi kathali yang sang mira da hanga. Scheme ji wi azingli shim lak magu sem kami. Kilometer ting magu da panga.
ruler shongfu ina thong sem khami tharkar gasa services mangkhawai gathardar kias kala electricity connections khami higatha hili yangsangra program juya azingli tribal market centers shaka worship mobile health units kala skill development centers higatha hi shokami inang soda tribal ngashan khabanga khui la agricultural ina horticultural livat mathami khangasak ningrin hi zangaji kasom khulen li bm juga launch kasa angran angye jili kasom khulen li khale worshim bing ramnau bing ringnai village chiefs kala secretaries bing lawazanga da kamjong dio na baw mi shoga gazip chili kasom khulen higher secondary school na la sajithei good shepherd school na choreography sajithei ya ladluida ajiwi khamadaya baw bing Ukrul hunpu nei na hungbung le ha khang yat wirot khamradli mi ga thum thi sang haira hangmadi langda sazu haira districts rollback ga bochan nga zek hodu da UNC wi total shutdown nga samsa haira Manipur di shot jan nga zek na gupsang khawai CM Biren Singh na gasat haira Ajiwi baw hiling ajang haira baw ngana da kleina thum sai ko rili ringa pha kala khama haya zimik shong asa serano